technical khovela kan lo loma cheu tun tuma chuan sangni som ban ni ati chua 1000 words kan clear hole don ani movie lo intan a chuan papakhat Jack Makela alo langa a mui char betin tonglo turin amale ama chu a indangani a chan chu thukam khachau po achak chuak le ani chuan athidon Jeka chu lekha buziak tu ten an lekha buzia te an publish theina na puitu agent ania a office lampana akalain valean ale khazia te chu achiar to le to lo azota ma se jekan achanglo ti chuan a assistant in agent thatak ni theidan tur azot velia ma se ani po chu jekan ngai saklovin athu soilai ati top sak conference room a chuan jekan thu khom te chu Dr. Sinja a sa kho shwai tular takle mani guruwa insiam chu a client thar ni tura min phalsak turin angena thu khom te chuan ati thei an ring lo hle a ma se jekan a thei tur thu ashil jekan Dr. Sinja le azui tu ten meditation hun an man chu awazom vea chulai muna omteril ru laknan tharawla mahar chuana chang angin a omdera ma se Dr. Sinja na oilova jeka chuan thil dang ron kalchana nei aringani chuta jekan aklani turin asom ngala ma se Dr. Sinja an alohnar ti chuan abula thingkung nema adin chuan anemna a akut atina pala ngai thatlo na nation lo Dr. Sinja an jeka chu alekha buzia po achia rengem azota chuta jekan dot soin achiar thu ashil Dr. Chuan jekan do da soi alarin tlata wangin aklain ni chu aladu chuang lova ma se jekan Dr. Nena chuan min thopui du ani nga chuan I number 1 client kani ve ngalang atia wangin Dr. Sinja an RMT ve shamani jekan erona kolin anadang nei te po cancel vek turin ashila ti chuan anu birthday party a thulom tak chu shil turin akala nima sela abathen chuan anu anin alo hrethiam lo anu chu dementia natna nei ania jeka chu apa reimona ano panlaya kalchan tuwa alo ngayani voitam tak anu ashil fia chungpo a alo sia theilo wangin jeka chu alung oilo hle chumi zan chuan anu pui Caroline in indang himzo ka inson arota ma se jekan an inchu a himtok thu ashila nima sela Caroline ni chuan an inchu mi pakhat omna tur bi ka design ani awangin chu muna chuan an fapa an enkol selen theilo tur thu asoi chuti lain jeka heroin athu so son atum chuang lova an inchu chei that arot ta zokani thokle khata an inbula chuan thingkung aron tau thut maya jekan amorwal chuan Dr. Sinja huana mi angchia kha ani ti hrithiam ngalin Dr. ne na changa thilpe ka angai maya ngai thatlo na aneshan lo atu ka chuan jekalu chu an hle a ma se allergy ani aring mai relo te nuwa eronan Dr. Sinja le khazia chu phenga le kani thule jekatan bika azia ani arin thu asoya jekathin rim lutuk chuan Dr. le khazia chu preng mai mai ani erengin wazot fia turin akal ngal ma se avathen chuan Dr. Sinja an jekan hena chuan ka lekha buzia chu idu viau thu isoin ka hresia hanti chuan jeka thin rim chuan Dr. Sinjan afiam kol vel ani aring hial ti chuan a inbula thingkung lo omringot chu athona ni le ni lo azota ma se Dr. Sinja a chuan thingkung chu ama in alo omringot ni arin thu soin thingkung chu beturin ashil chutia thingkung abiak chuan atonga piangin thingkung hna te chu atlati a hre chuak Dr. Sinja an jeka chu shilfia in thingkung nen chuan an inzom tlat thu asoya adam lo chanpo chu ani atong tampo le na an tlatamanga thingkung chunga thlenga piang chu ama a chuan a thleng ve zel don ani tin thingkunga chuan na sang kha chau a oma wangin thu sang kha chau asoi thei ti nani jeka chi ai chuan thingkung chu tanbun atuma ma se ama chu a intina ve ngala thingkunga zeya wangin ani poin ataksa a hliam anei ve ngal ti chuan Dr. Sinja an jeka hena chuan spiritual leader dangte muturin ni thum chama Bolivia akal tur thule ahar satna chinfel dan tur alo zon tur thu ashila chumi ma chu tonglo athat ber thu ashil atuka nathoga achu amain anupui tan lekha aziaka
ma se thu azi apiangin na te chu an lo ta ve ngal zel ti a mu chuak ti chuan a therapist avapana ma se atong theilo wangin chu se son pho chu atop thuaya na thona po chuan atong thei chuan si lawa wangin a assistant eronan jeka chu achunga athinrim wangin abedu lo nin angai ni jeka chu abo samantha in a client thar tur a in mel shatira ma se an hena po chuan engma asoi thei si lawa wangin zaizirin biak a hantuma ma se tu main an thathiam chuang lo chu wangin thutlem achak chhuwa pha taringota chu vele na te chu an tla vele ngal a huana thingkunga chuan thelei an lo in fiama chu chuan jeka chu hung vele in na tho lai chuan za atita em maya mak an ti hle anuwa jekan erona chu athu soi tur ai soi zel turin kutzai zirin ashila an client thar nena lunch e ho tura an in mu chuan eronan jekan mi abiak dan le a om dan te zirin client thar te chu alo bezelani chuti lain in lama chuan jeka huan engol tu ten huana thingkung chu tui an lo pe a chu vele jeka chu na satakin a thlan ve ngal a client ten sinja le khabu zor chuan na lama pui turin dil an chop chuaka ma se eronan jeka anga om atum lutuk na lama an client te chu ati thin rima an chuak ta daya jeka chu athin ur hle anuwa jekan afapa chu pa te shwai turan ti awangin skula azuya chuta chuan zai tura anti luya wangin na tam tak an tlak bel leta chumizan chuan Caroline in an fapa Taylor anena hun man tam jung changa jeka biak atuma ma se jekan an huana thingkung awanga atong theilo chan te chu asoi fia zo tak lo wangin Caroline chuan jekan abedu lo shimshima angai ni jekan Dr. Sinja akol ngalin enge motal ti thei a om tu em azota ma se sinja an engma chanchin al om lo thu asoi chuan athin rim lutukin sinja chu an khuma chu vele na an tlak bel le ngala Dr. Sinja an oho huna an in mu tur thu ashil atuka abo samantha in jeka chu a client ten ron kola an lungoi lo thu an soi thu chu ashila engdil ma ti cheto lo turin ashil bok ti chuan a client dang tur te nen in mu khom na an nei le a chuta chuan atong ai tong turin toy a manga ma se atok lo wangin kutzai zirin erona chu toy dang le turin ashila atopa jekan dos le toy ste mangin a client nen in remna an siam theita ni anuwa jekan Caroline chu hotela avamua anu chuan jeka chu a role play mangin alo chai vela ma se jekan engma ala soi chuan lawa wangin Caroline chu athin rim ta hlea an in na chu a hlo chama a hria thu asoya jekan zaizerin hanchil fia ngial atum thina ma se engma a hria thiam lawa wangin Caroline in ala mangayem azod lea chuta jekan ala mangai zialan tirnan alu abunghawa ma se Caroline in aka ngeya asoi a hria du thu asoi chuan jekan thutlem te mangin soifia atuma ma se Caroline in engma a hria thiam chuan lawa wangin hotel atang chuan a chhuat tir ta dayani reivak lo nuwa eronan jeka chu boss samantha in deal dang a close door thu ashtila ti chuan man mo takatlanin meeting chu awazom vea chu vele a huan engol tu ten thingkung chu an lo ura jeka chu khu in a ruita a om dana moilo em wangin agent te chu an lung oi lo hle ti chuan samantha assistant in sinja le khabu copy aron kenga ma se ale khabu zia chu phek nga le ka se ani awangin lung oi lovin client te chu an chuak ta dai ani client an chu anuwa samantha in jeka in thak thut na chan te chu azota ma se engma soi thei si lo wangin aban ngal jeka thin urlutuk chuan a om dan chu lemziak mangin erona shilfia atuma atira chuan alo hrethiam bik lova ati non le nuwa a hrethiam ta chawa ma se eronan jeka chu a ani alaring fana ti chuan jekan thingkung omna a hruain thudi ka soi ngei ti fianan a entir ta ani chuta jekan idea anei thuta a om lo hlanin erona chu thingkung lo sil turin ashila chu chuan na ta tur te chu ati top thei a ringa ma se athok lo chiang hle na atang ron hole nu chuan Caroline in thum no te pekin an fapa nen in an chua san ti amu jeka lung chelu tuk chu thingkung hnuaya chuin sinja le azui tu ti anga meditate atuma
chuta chuan hun kal to a kirin an chung kwale ano panlai amu anuwa jekan Dr. Sinja avamhuwa anupui le afaba ka ahna thlenga achan thu ashil tichuan Dr. Sinja an jeka chu thil engkim ma thatle ma in achung tila hlimna a in siama ngai thu ashil Sinja kal nuwa jeka chu abe dong zual lea zu inin arui chelea tichuan thutam tak asoi ma in ahun taka eronan akhong thluman atuka thingkunga chuan na tlem te chaw om to a jeka chu atap taringota thingkung chu tuipe in aril ruin abia ani ma se thok le khata Sinja le khabu chuan amit ala ta thuta chiar tumlai takin anu omna nursing home atang ko la donga ma se achanglo le khabu a chiar zo a anu puile afapa te avatlo a Caroline in alo bedu lova ma se thutlem te la bang mangin anu puile afapa de chu amangai le thu ashil tichuan valia le khazia chu chiarin azor saka valia po ahlim le jeka chu anun in enletin ate hoi vela anuna avoi khatnan ama chuan lung oina amu beta ni anu dewa anu avatlo le a anu chuan apa emo alati zela nima sela anu ron tong chwa chuan afapa in a en gol thatle thule mangthana thu po soilova akalbo wanga lung oilo afapa nen an inkar chu siam thale turin ashil achan chu chung ko tel lo chuan nunin omzia nei lawani tun tum chu jekan anu thu soite chu angai thathale a thokle khata anu point Raymond anilovin jeka ani ti ashe chuakta ani jekan anu chu amangai thu ashila chu vele na atlale ngala ti chuan na pathum chaw om to ani aho konga jekan athin lunga phurrit om chu apa ni ti she chuakin apa thlan avatlo a ti chuan ano panlai a mule a chuta chuan apa nen an inrem le ta ani thogle khata chumte chu haron dumin ro aron sura thingkunga na hnung ber atlak rualin jeka po atlu vengal ma se eronan aron kola thingkunga chuan na akhale vek to thule atong thei to tur thu ashil hun engem chen nuwa jekan athil ton chung chang le khabu 1000 words ti chu aziaka erona chu Sinja zui tu te zinga mi le jeka agent ani to a jeka chu ale khabu zia pathum zinga pakhat thlang turin natia ma se jekan adu du thlang mai turin ashila ti chuan anupuile afapa te surprise turin atlan ho ngalani jekan Caroline chu anchung ko chen na intur alo omm thin chu ale saka ti chuan ngai dam dilin an inkisa tailor po avoi khatna atan aron tong chuak veta ani